चल जहाँ मन चले दो पल के लिए सही ole hei tu na chuan JPM kan lo zo ta boka kan kholam pang CP hei kan pandona kilometer zani le Subansiri pakhat lai hla ani a darkar tham fe chukonga kan thang dona avot ang reng khop maya ti chuanin kallama accident ka to awang khanin mani chawa ho chu ka zuam to lova ti hian two wheeler kal housinga ka telve a dakning anen scooty kanin khal chok thina kan muta chhuak ve si a ti hianin kanin chom ve mek zelani pasiga the kan thleng chi a ranagat bridge ha te thla te kan vala zwai zwaya alung len thla khop me mun hi amoi em maya kanaw ron jin lai te pok hamin ti she chhuwa kani ti chom pasigat kongi alo thata em maya amam nuam box si a tin kwal hi atam lo em ma e thui fe kan han tlan nu ate akwal chau maya e anuam khop mai da porizo kong lampang ero chu akwal na se ma kwal hi toite te ahian omzela fain motor rui te po ol khop maya helai pasigat atang hian tuna alo lampang district kan pan meka alo atang hian tikhan da porizo district kan pan le dona kong thui tak mabak ala tam khop me ole soi to ang khanin kan phani hian kan mut achhuak em a kanaw dakning ala hi amut kamut achhuak ka tirenga khalve to ro min ti sek mai box si a hei ti hian ta ti han kan han chola kan han in ti har vela avot em mai boka tuite kan han in har vela ti chuanin kan nufwal bik em mai kan tlan puiten akha to kin min lo hak le china i kanaw te pon han hau nok china ma se tlan chaksu ka ti awang khanin i mong cha ni ti helai ni ma yang kan han chon le te phot ani helai mun hi pangin thlen ma ani a khwalbu kani a local devinan lo siama achunga thil te po hi adi hau thil mo thil hlui tak tak thingvela kher mangten an lo chei moya anuam dang dai ve reu khop maya reilo te kan han chola tian kan tlan puiten thui tak min tlan san le a amai ro chu a hlok thla ka akal zen theilo helai mun hi kumtin po akal theilawa ti chang kan han kal kwal vel ani hi I think to claim my daughter. Here I know mouth mangin no Here local tree. Tahan local thil sang mu thei ka kani. An local bag mo mi pa inan a thina ni ta chahi an su samna an su thorna anya bigin adi hau thil ni an em pai chan thing phang ma bun zor ne hailan hi an khau hei mi chi sang in thlan lave a khulai khu siang khani bok ta hei an samna kha an tumna kha re to an lo te sau to ni helai nei chut na ki to kala omba ka moi re to kala hi chan ta rang hian in khu thlang lam pang siang kha athlir thei bo ka mo sang chaka me hei how hi thing ania hei hi lung thing tum cho sẽ lại son so om le boka min than la mek boka helai hei lung nau ban ten khoi boka ui nuam reu lut tuk
cute tak phelai te thut na kha lawm le lung mangin ei chu angin chan po lung khani le a chuanin he tiang kalvui khatna ne so ta phei zela lung khani tama zana po eng chit na bal ban vo au chuanin siang kha thlir thei di khan mo moi lu tok kan let pheyang par chutna hey coffee ko order a cheng som thum man ole hei tuna chuan lokpeng ram kan lo luta a lokpeng ho hi Presbyterian Church that na mun an ni a missionary te na an lo lu chwa to na le an lo om na masa a lo ni a ti chuan helai mual dung le wang te hi ka sheve maya helai kong te lo that to ma chon chhelut tuka adam lo phur na tur kong ni lo khopa moi mo kan so hlumang ti tur ang kong kha ani china alo tha a helai chevela hian rong bowling kan lo kalkwal na se ma pick up a chuangin mo zomlo lampang te lorging lampang te kan local phone kong ani ti chuan alo district capital kan pan me ka tuna hianin tin hei Arunachal hi serhlum mun hi atam ma khi mu tur khimo tin an rami anuam ma ram chang thatak tak ngopik thatak tak nei an lani a amwal te a ha dam dep dup boxi a mu anuam hi ka ti chin ma tin helai tlang le mual in coffin na ruam thuk tak mai hi a hianin lui pui moi do mai sium lui aluanga chu sium lui chuanin siang lui moi do wa zufin le lui te an nei cha ani alo hei kan lut che a alo henry lo te kan thu chola kan chawhlom maya ti chuanin da purizo lampang kan pan le a tuna ole tuna chuanin maro khodai meya kan chol le a kan hla lom ma heng ho chong hi and the prizo pastorate ta changa two wheeler kal te kan ni a ti chuanin hlim le lom takin nui bok na hun te kan han ma anuam dang dai je le दर्शक को देख सकते हैं motor सब क्लास 1 2 का स्टूडेंट है बहुत खुशी का बात है प्रभु का दया अभी मारो पार हो चुका है अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा थक गया है हम लोग तंदावदा पीने के लिए यहाँ पे हम लोग रेस कर रहा है फिलहाल दापो जाने के लिए हम लोग यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर है कितना घंटा लगेगा 1 घंटा लगेगा यहाँ से Pepsi te Mountain Dew te cold drinks chi sang le chips enge mosa te anhan leya ti chuanin hela yang kan hanin shai puar le te a tuna chuan da purizo lam kan pan le to don ani ke ma chau mi zo om kani a tlem chuang ka kho a har ve de udet maya amai ro chu heng kan church member kan nau te le kan Christian te hian min tilim ve khop mai
के लिए सही कर जो मन करे, छोटी सी है जिंदगी। चल जहाँ मन चले, 2 पल के लिए सही कर जो मन करे, छोटी सी है जिंदगी। बेफिक्रे बन के हर गम को भूल के यूं इन राहों पर अब हम चल दिए, भीगी सड़कों पे यूं चल के हम तो फिसल जाते हैं सागर की लहरों के जैसे, हम भी मचल जाते हैं। सफर मेरा होगा कैसा, मीलों जैसा होगा ये, मुझे कहाँ होगा पता, कहाँ मुझे जाना है। अच्छा है, अच्छा है। नहीं दे रहा आपको कुछ ओह अच्छा है। नहीं दे रहा। चले मैम। ओले दुमपुरी जो कंथलिंग ता ए का वीडियो ते मिलो क्लियर सक्छी ना इन सवाई चुंगा कलोमे।